Abusua mo akwa ban fam no tune forward TV plus. Abusua ta mu chuku na sebi epeta krapa fa yi wasomai. Aya judge your friend say justice Emmanuel Kofi Diaba. Abusua wono ene tena ma me Akosua Bempomaa case so a ene at the end of the day waka say maami momode so be kwa titi sikai 20 poly billion enfam Abusua pani Kofi usum fanye mpata enfama no if only say opese ye ni date no mo de kwhye this year ya wonye saade no Abusua ene judge no ne to adadi de ntia wo ye saade no e ma sa ruling no Abusua impo yeso mo confess ka ne ba ya wo de dwane ye no Abusua ene ne to adadi a ene me ne okasai akwa ya asempa enya asem ketwa onso waka asem ne so mo fa 20 billion no famra no yesi nyame ncha de obi nya sika no e de ba ya ene ko ba bi gina mo tua 20 billion no nenso eduru ho no papa ne di fum odwane ya mo hwehwehwe na se enko beba no abesan na ko magi sika no enso omo ehunu papa yi e wo ba bi e wo tupia e fa agyan na Abusua ensama e ba numle ni se papa no yesi keta hyehyɛ ni proye ene kululu bi a waye pen eno ene ne obi abeyi ne to akunya ye ntia nam so mani di asem no di tia Bempomaa no ene ya beyi ne to akunya me pese o ka me kwaje nkyiremu no ebe sisi ye enti Auntie Esther. My lovely Diana. Yes, mommy. What is time it up for? Mama Esther. Asa me menti mo ye nti mpacha ogbo mi mu asa ma bam ye pa. Hey, Mama Esther. Abo video, ma wi aka na tambe na oba ha. Mami chiro mo e. Mami chiro mo e. Papa ya odamachi. Okay, papa ya odamachi. Ya fa no Kofi Emmanuel Diaba o se Diaba. Ono na tena maame Bempomaa ne Daddy Lumba wa firi mu sese ne case no so no. Ka so metua sika bia within 1 hour o mo antimetua sika koro na wa St Johnson wa ye firi so no. Papa we na tena sa case no so. Ye da na se wa ya de. Aha, nti ni din no ye fa no Kofi Diaba. Nti ni sanse ne nwuma pa wa ye nti no. Adanse die wo ho wadi kan ye the same thing ama obi na nipa ne bedi ne ho adanse na nipa say wey ma petition no kwa wa tro letter na ne case nti wa tro letter akoma president mama nti president mama hwe ye no tama otimi declare papa say asama no ne hunnim ana ne hunni fi ne ye 15th of July na Daddy Lumba am so 26 enti ya send na babiem na chese ne ho so na o sen ba mu bio ansa na wotena case so on your friend saying November ya e course no na me ma dwene mu no dia bamponi o na omo aya che omo agum die ono adana mra ni am ya che omo agum die bebre enti ya hawa ya te ha kasa bebrebe aka na 2 hours ni judge na anya ade no papa ni wonie enti benanim ye na tie ni di na fatu hofo eno ano no die enti amete ha no Kofi Diabolo Kofi Diaba enti no we case court na ye bo Kofi Diaba jan America kan yasa this wo sika dia tana se wo ni sika 100 meters gidi yasa obamu a ida se ebechu watu na obesa bibia me dey pra train suban obi Diaba Kofi Diaba wa ye adwuma na ache wa master love him abakra anya se o case kura kwa ne nsam adwane before say we nipa na oni ni benya case no Mama Esther pa me ba why oba mama Esther excuse because na me chire no nteme ba okay Mama Esther pa me ba wo de ma ne wie na bram why how de mama ne nwie mama Esther nwie why me nim de o de Mama Esther member ma fine member ya mfa se nipa no kra ni din no e kire na honam obi Diaba nti obi Diaba e wo so nya ansamudie no ye de wo shem na me so nti banya kese ka say you no o mama ye say ye ni judges wo e ni lawyer because ni awo fo say asama ba wudwane
Mama sa ma wo voice no mra shiro kakra bi ma me mesro ma me. Oda wo ma. Me kasa den panzu so. Ah. Canada ayipa obi na ne phone airport. Yeah. Me pa cha pe wote. Mpa chon aye. That's You know. They say you could no mama you said there's no judges, there's no lawyers. to ona da ho no. Ma me twem ho na hwe ni yi. Yeah, me hono pa. No. You know. The mo dia sam mo jeni wa jeni abeji nyina wie dada. Ena waba ena wa set niama up ena wa tumfu tuagu the whole Ghana for any. Enya what tumfu tuagu the whole Ghana for any. Na asem yi koso yesi binom hyase e binom nte wo mo ho ase. Enti se nipa nhyɛ asem we yase a. Anasta body no na yensie dada. Enka hefa. Ena ka papa ijaje na sem nti ekofa body ne dia ba. Mama Esther, yes papa yi otimi jaje asem amra. Nipa na odo court no oni ho. Wo no so ayakosa man no woni ho. Nkonwa nko a otimi jaje asem no na ode aba. Yeah, do akoto. Otimi ka na do ko. Woni ni generation nyina ena bedam. Ewiase ohun ni amuye bia in a point. Aden na wo magana mai di yaw. Yanya sabe ya wo ya kwantufo ye di yaw. Eso mo ma di yaw. Enti no se kura na chese. Wo wa japade bi wo Ghana. Na se nyame amamu a. Ajapade ni betimi afiri won so because wo mo na ye bosses was a Japadian eden a bedi woman nsem ya me bisa senti sabe mama Akosua se wa wonye Ghana ni sabe mama Bempomaa wonye Ghana ni en Abusua na esi saa kuro no so no omonye Ghana fo ana aden ena mama yesugu yeyem saa wo mama mpa mama de mama abegu abrochire ha mama emesua de mama meya kese modi amope but womo mo Ghana na wo mu ni bie no womo de womo ya sabe ya mu bi wo mani so nyame be bisa mo na me si nyame ya edu ba bi a wo hwekra na obisa ho se na nyame yo pa no bo adenti na wo ma sankofo we nyina ngugu mfiri ho na still womo da so tiase edi bone womo da so tiase o edi bone na bone ya wudi ye ebebo wa Woni se funu ni ho wo ya we mo amosa ase mo nyina wa wo ka ho bia ye de yesi oni wo kase bia ye kase ni nyame na edu ba bia nyame ne justice no ya na ye instant justice enti se instant justice no wo ho a ade ma na nye den ade na mutiru mo den wo my Ghana Bese me dwena asem no ho a na se me create asem no movie wo metiri kwanya o fast kwa dae na ade chi yo ba ye o share kan kama na wudi na awa wa ene ade no na age boom ma ben kan samonchro papa o my Ghana no enyem panimfo no nkwa na omuti modern wo dey say ya take asikafo no but individual na wo krom no ma sabe wo mu ni bi no ebinom tiri modern papa mame Nasi ya do we moja na odena kwatina mo no ida so obebubu agu krom ha ana wo be mu ayane no aka krom ha no afa da power touch the screen fana ho eni pe mo ni di nenu a emfa no ho ni eni pe ye bia emfa no won de wasi bone kwa so no eno ana obedi ukoka yesi hey motima buro chire na nkwase ase mo nyina mo yare saa na o mo frayen wo mo se I depressed frustration ya depressed eni atikum ha enti nkwase asam nkwana no mo nye gawa fo anko suku iye kumi ena muti krom ho ena sabe na frustration na odi atanchia lawyer ko gina ho a no agi sika no odi enti sese why na yensoro no ye man no mu why na ebeje na di obia she black suit ena bone na mudie masa ente papa ni nie ye bo hu da wu ye baji nungopo adiwai unya sema ya ha masa we dey see dia mama de cha mremo na sasa
sabe wa koma obetimi akono nkopo whatever no nkopo Is it a mumpa command? It is a broken heart. Namubenya Ukuruni. Say yanya wie because so that one na anajo 2 o'clock when it ya ko fa ko person hwe ne Ghana mpanyinfo ya. Auntie manifest na me my sister mre mu bi why na brem mesro. Why? Ada wo mesro. Sister lovely. Yeah, na me akra me ba call life akoton me ne ma na say dey ne akoton ne ma na meba ma ya ton. Meba be bo ayadom ana ma. Mama bye. Bye. Auntie Sacha, pacho bremo e na auntie mrem. The na make Korean say Ghana honum na yete no. Ye ni panyin bia wo Ghana honum te say ya hweye. Ye da Nyankopon asese ja ye mu bi de ye nya chance ya ba betansa amrofo krum. Na akaye nuamo a wo mo wo honum no. Nti woni a wote Ghana honum a wo hwe wo fi se wonni sika de a hwe ho so ye ni we nya asem. Because wonya asem a wo de kwa ahemfie na wonni sika ye nka bi ma wo. Na de kokko to so a ye nka bi nso ma because wonni sika. So obi ka so obi kun Ghana honum na wa ahoden di kan kunu. Because what's na honum mani pa kroku na ye wa adwen se a wo de kumi hwese aban ne wani aban bia ne hone ne bedi se nipa ko no wo sika nko ade aban bia ne ni because ye ti krom ha na as ma me Bempomaa masem ibaye ye fi se o ya ye kuma se ahemfo asante ahemfo de omum ye nkantem ne nkodu nananom anim na ne gidie kese me amete na me gidie kese pa wo musa asem ne kodu kese mu a ye wie ba hokwa ne yakose ya asem eho enwo hene tata o hene bia mani twa ne tata ne chacha wo emi ye de 2 billion kwato nanim se bemje ye eti bi so kwa de kokko G stadium ya ye kwakọ ye yi na chese bibia yesika wo mame ese Ghana ho bibia yesika judge yesika lawyer yesika we yesika o munyina obi ay corrupt obia o munyina wo ni sika na akọ nanim a yesika so get wa nti ye o ko pesika betua ka ma na wi o. Yes, Tressa and no betty were cancelled. Was here 7 meses see you. A John the son so worried or hinting. Wouldn't my hand funny been or far from Seda or flying for the mubina one naka or so fair ya hello or picky ya no about Ashmesi Dodo Bonini. Or no ni more hen I offer from our friend and son and maybe a same sentinel or fair no panabo Abudin. I want also done a phone or two so boko. So what I say, if you say Ghana honum, unni sika, una market and adult sessions or nantem say nanam. Because when you not offer was and buy you, obisna accounts you are dead. Unni sika betten tam, billions akakuma, I am for ne, judges no one modia. Nanka papa we power ye nyame so adam ye die say, wo de dia wo bua atentene ne. Ah, mama. Ye die nim say nkofo na akekere won say gu achi. Wo de denka wo ye nyame so adwuma na nsakese bi se wo mu ye bonsam na kase ye ko hwa bonsam ye hia na ye hia wa yes sa adwuma wo di no otimi di asem amara nkonwa nko an ne sisi abra nkonwa nko an leguo o pass judgment na okọ ai papa ye ko hwa bonsam ye hia bra to da wo chiem yes Ewade hu Ghana mobo Jesus to me no hu Ghana mobo na ba bia na Ghana yakwa akoduo ne de na obetimi edi na wo say me nima de kodi enani pe ye ni nua bone an ye monhyi no enani obi ye ni nua bone obi sisi ni obi chichim ni nua nsa woni ahomobro ma nipa no wo Philippines bia ma obi enade na ekọ edi na ewia se kwa ye ya o feel how say emotions hey what Jessica wo oba besie nuewu what's me dia me here bibia me pese bi di me nua ne kwa Obapa we dey measure mo say me pass through just 1 minute Mr. na kama ko me koye ma dey o de is this my also what the mama be ya so we adwuma na really so abemu a really now the men for I can't hold be because oba straight away into me nkasa amara wa betu obi what I say auntie wo ho menim say auntie so wo adwuma mu a na so for mama so wo adwuma mu I don't know ayesa na my bias na ayese de ye kan ya bia nti mama yam famra no na we ne ye ni so sa pepe what I say
Auntie, say Obama na bre amana kasa so wo adwuma minim how long mama opese o de kasa. Yeah, manen kasa. Why? Manen kasa me wa ha. Auntie so wo ho ansa na kra wa ba auntie. Okay. Mama kasa. Asho kasa. Me ba chon papa na me. Pastor kasa. So wo adwuma mana. Na so wo adwuma. 2 minutes be kasa. Wait there, sorry. Me pa chewo. Me so kakra na me kan say. On say papa yi. Me kakra mbeti ene say so wa yedida. E na o mampani mama, ye kohwehwe mu no hu say. Ni nsani mo say de no sa de ne baaye. Oh, mami enu me so. Itimi de nkebe ya. Wasa ye biemu de anti mama wote Ghana ho no hu de asi. Enka ye nyina ye petition say meka say mere bi kura na omo de bi beto ayi me ekure kotua ho $25 asa na ni si etuaka eno no kure kosi den eno ye hu de kosi ye to ye nyina ekosa ye hu de kosi ye enti set Donald Trump to me ko beso ari say he kochi ne president na say Ghana for ne to odi nsamfo a sabita fracha esese ye mfa ko ebishoe na sabi ti legal wife on mabunu ni de wo Ghana ye petition papa no because they say for America hana Donald Trump sa won wale ye wedding a wa wale no ukoye kura ye mvalu yo anye ordinance wedding na ye mvalu that ordinance wedding marriage ya na Ghana for esi ni trase tutu na se no enti no mumie fa ko ebisho ni ye petition papa no ne nkosi ne ni so ono de sabi ochi nkosi asem eti bias obeba abeka bia amaye because ye did say the enu ana make ya e ya pin na me dey I don't know because Ghana for na judge na na pesa abidi o ma na be kwaji mponche ne nkokwasa abidi na man moma ye hu ni din na obi na tu ne nwom say o si otamfo no amen adedodo na ye dan a wo be fe wa ya bet obi wo ho na adon sakana wodi wani awo wonsa awo Awurade eni kohwia eti bia woi ebe ende no enti se ye no kwale se so wono wonim no obu atanchi ade a ene ye won twen ye na nyame te ase nyame ye kasa wote ye ba eti mu mi hu ni din no ye Yo, yate, yadase, mama. Yadase pa. Auntie, mpacho wa ready obetumi abem. Na me ma lazy e chan ntwan. This a chan ntwan. Oh, my ready. So what about? Mpacho bro mo e wo wi na mama sisters en to. Yo, make ye nwumere masem nye asembia e kire so boro so de kire se. Ghana mpanyimfo no sebe I just went to my tom na akọ muzigiza na akọ mu dede mansa no maba bonte ba ye say mama akọcha say wasi en suspend that in the say ya the beat to na the bia she fridge for another time na the make am na akọcha say Ghana mpanyimfo ya afuo Ghana mpanyimfo binum ha that is the right yeah ya wo mka eh first na me sit twini dwoda si muade na mami asem bae na mhu se Ghana mpanyimfo no bi mo sapem didie omo se yesi omo kwase na ye komuti bo so se pem ne de ma wo mo enye omo a na se asem wa kwa ma won se twini dwoda se o si giginem wa giginem e bi ka vetela kura kabi du ba bia oka me kama na kwa kwase se sister wobi et judge ya na nim nwanwuretu ye oda wachi etumi ai ebu attention nwanwuretu e de ato man ganim ya nkashu ebono we ya na nsono atweafa ne tui ete ne ba bi na se ekom den na opekwan afa so adidi a eni mudi koche no makoche ebono we TikToker on the disable on the wakoso fear and panic na fear and panic be na change the papa good evening. Oh, one night, William Patronia, but Trawa Mananunsi answer. Let's roll. Patronia, but Mananunsi. Hello. Let's roll. Fear and panic ben pa and a change. Papa, you walk also Ghana for a Ghana for penny for. Yes, you are your mind bow. One Casamodane, a anadjudantem, more ship on crop for. Now, Miss Ghana and penny for no home. Now, and young one, son of that. Oh, Brian, to one kana obi kasa, me kasa.
enti bema na mama wie na onso bla na nyine bedi la na so ai mpacho ye join ni That's a auntie. That's it. oh hene team legal husband mpacho wate me wie sisi am Team legal husband. what ya see na ebono wa we mochimi akochiri ebono wa se fear and panic abe quiet mayimu te se kuro Ghana de esikafo nko na tumi didi o sister esikafo pe de ma edo masam kokko to na so hini ni esikanya ukun obi a free mi do nyame na so hini ni de enso South Africa British wo mo ni pate wa hanu sei ekuro wo ntumi ndi wa no so ye howa mi do nyame sister ekuro wo there is no way say wo do obeko police station na wo ye howo na wo nya nim e wo police fo na ni mu da na mo te so ye howo kra ni due na wo howo kra wo ye dan ni kromani ekonya asem ba ye krom Ghana de bi na omo asebe omo mfu play da no okuka na omo ne wode glasses omo de Venezuela ye no Ghana on next target because Trump no say wo dwamo say ne kwate so nwia edwena bam ade so otutum free so Ghana for ye ka na mo Ghana for na mo yetemamfo na mo che say no mummuwa ye yete abrochira motoom no ye kamom ye fight ye mpanimfo no mo nya de ye no ko ka no wanya obi esan say odidi wo nti South Africa omo asamba omo fa ba bi odidi hu meti kuro hanu mo sei na obi ko adwumam na ne boss ekodi ne yire ne kun ne twituo okun boss ne maame okun ne papa okun ne wafase ekun ne batwa amos South Africa for timode omutim nya din ba ku say they hate nonsense and omo no justice yo omo de chen bibia eye kroma hanu mo say ayetie na kroma hanu mo say obi ene woni hoho ana kroma nyi yade osuro sister wano we enduru bedum enso Ghana na no ala tani ne Ghana ni na asem ala tani na sign Ghana ni ndo na ko police station edibem amen ye do betum ya just kan e dia kwakoyi no me aminia so what to papa ya oti o ya obekom e be sentence o 100 years crime pan ko Ghana na ko police station e bisa say paper no e wo se oto no atwere so. Oh, anyways, what the Krum Gano now not to me, Munina, the yes, and I mamma say, and South African can you cry to better than moon, and so when Ghana penny for and some I just go to Togo cry in your Ghana for your betterment. Edientia, your man boof. And you say hypocrisy. Mwamo Kwame Nkrumah baje ifa hudie ma mo hede mo de Kwame Nkrumah mo so la ma ko history kitwa bia fa no Ghana for penny for say Kwame Nkrumah ye yini niam a twen na bo so gu abonte sa hi twa na mo fa social studies book na mo fa e man kwala nkanka hypocrite country okoka ubenya de obesinis na me anti abese no wo che me showbi wo ye me yewbi on se akoka despite asem die ene microphone say ena maami akohia say wana maami akohia say wa onye modan hyesa oba besia sister onim de ntia me for life Ghana ni ba ene ni kunu etia ene kroyimu awo Ghana ni ba omu ja aware ono a be ma no fa ne nya hwio ono so omo bi mefa akwantum no but maami wei ankasa wo na nka ne kunu kɔ no na ono ba ebe hwe ne ma no ama ne ma ye ya enye da ati oni be ma na waso empra twe no Ghana for ma na omo support odobori no mo ye na me say mo ma be kwa ware pa me srema mo Yesu di mo ma nya ware pa kra na enye me na boss ampa ye no mo be nya no be say nya odobori ata ho Mwisho papa weye obi anhwe ne yo your friend papa Kofi niaba vanti eya mo hwe ne ye wa mesra na ye nyina ye mfantu ho na me de papa niama ewu nyame e de kire se me te wode dada kra no numbopo e na ye me judge ye ni wono mo sene no mama wule abam okay enti wo nipa kro no pa akoma na ye kro no de se mam ye nya hypocrisy na ye nya nkabom amfantia mpanyimfo na ya na ebe haye me da se mame me so me da se pa auntie me da se ami shiro enti sister ema weli mre wansana wasen aba em se be din komo ache enti na me de me hanti mo mbre okay yo brother Willie patrol brem
Oh, me too, self. Just obey o microphone. Na brem. Sentence just yeah. Oi, official pa o mechia mu nyina. Yeah, just so bema. Na we dey ba na emwa se ye nyina no. We are behind and we are behind Mama Akosua Sewa. And we are all supporting a good cause. Nti eba mo life say maybe an ye wo ba bi kra na ye ade na ehwe na de mo kan. Ehu hia ye nso ye pese input kakra no. Ye de boa mo na mo life na kra bewe. Obi tire asem bi kra no pushi me a ema me bae o say Tiwa secondary school. Say ohwe a omo and support to good cause ni bia. But adeba Akosua metwuma wi about say nye judge we nko ana eyemfom so oba no nso so eyemfom so na nyemfom so kra na ebo pae na omo ye say the eboka no mo pom emotions out mako several platforms so na ya me catch enkrofo say asem we sensitive matter guy be platform bi ono so support so afre Madam Akosua Sewa krada your friend Nana Jebi na o kase o on sensitive people say emotional people be bane ade ti me kasa wie no na ono so da mase upload na me kan so yeah on allow for emotions kakra because asem we ni a sensitive topic ni papa bia ti a ebe na bufu kakra enti me kan na me kan support mo case no say judge no de oye no in law no very unacceptable ohwe law no mu kra na say judge utna asem so na o ma verdict ni wi a o sign wi a in law no we call it functus official uni right uni power bio and authority over such case ni so bio unless plaintiff no and as a defendant no afale application for now omukra be file application na just a lawyers too no of the plaintiff and defendant lawyers no too no present and so na old judge no what me adjudicate matter no back and you know the moment a judge no sign or pass a verdict no sign the NHS his authority or power over that case na end and you need right say ojina baby and now sign whatever every case no unless defendant na plaintiff no lawyer file application for that's how the law works and to be in China or born or Tiwa secondary school the mo cannot mo your right say mo can and who ya say lawyer and son who say adia Akosua fair na anye fair. The philosophy or the jurisprudence of the law is to promote fairness and justice. And you know the mo can ye no kwan so that is the judge no the mistake away and a two also a car said 20 billion for 1.5 hours smoke from run and also a very very unfair and amounts to oppressive exercise of judicial discretion and a member of Banoso so decision o make here no fine o de obi de abase or ordinance marriage certificate and I apply evidence act now apply marriage act and we apply customary law and I what you to say traditional ya because odoboni so ATM say on also the divorce letter eba say traditional wajaware and the judge no etina say no say divorce letter no enough say be good traditional marriage a hondo your right but nipa ne de ordinance marriage certificate na ban who judge no what jina apostle convention or more apostle process no say obi the tender document like marriage certificate it has to pass through the full rigors of the apostle convention process. At the same time, no none way fi say your Vienna Convention in 1963 or Article 5 indicate say obi so the document whether marriage certificate or any foreign document if free another country bar or another consulate of the country bar the system no of that particular jurisdiction must accept it. I.e. say be a German consulate na German embassy ewa Accra omo attach letter say Madam Akosua Sewa the deceased Daddy Lumba
omo ware e Germany under the German law. Omo da so ware na omo njaye. This is the attachment omo de kan ne extract marriage certificate now say your original no dey abroad. So in law no under Vienna Convention no 1963 no omo article 5 obi a lawyer bia pa challenge and so yes our research now that's a clearly state say what say jurisdiction na ye di asem no are consulate for from a different country consulate and an embassy e dey say letter na ba no mo jurisdiction no shall accept that letter and I say esem jitum because a official document if you mo embassy oba internet say wo ha judge na ya na why na adwen say won say in law no the same asem no judge bia ne lawyer bia bitima che na adwen ho enti so mpe wa asem a say wudi emokra na ye fufu obeka say wudi abite obefa law no baabi a ebe situ no na asem no no de ebu agu so eno na ha Ghana eno the main problem of because ohwe ne action na me no metwe me na mfu bi adwen ko so say mami first statement in the middle of the case statement make you chese mami ondi asema Akosua sewa omupa omu enji machie statement o make you first o say lumba ye nyina ye dia enti asem we kra na hu hia say omo de ba court esen komo settle ofie obi constitutional right I don't know how to court to say obesiki fair and justice. Na say wo judge o make a statement where once out tip bidwama it's not required of you a very unprofessional conduct. Na say already no o no nipa na ode no ho bed down o say hia krasa nko de ba. O say do middle of the case I say wa traditional marriage kwa na under the law no is accepted under customary law enti who here say okoware under ordinance o make it statement am sanka say we dem conclude mo pa mo judge na de obeka bia ma menda ampa eduma because the ordinance marriage no monogamous and no ne asem na chese one man one wife and no ne asem ama mende brel into undermine ono no constitutional rights or this in the basic fairness na wo ka say or customary marriage knowing very well say customary marriage na polygamous utimi be mantimi ware be 1000 na se we no so ese monogamous no ware na se o ka se hu hia se o ko ware monogamous dia na chese wo ba bia ugina dada kra ansa na o malo yakusima ha o mo kra ye bibia o enti Ghana fo nimdiefo bebre ha na nyame ye o madom na o mo kotra so a ye mu bi kra bi e onimdie che o mo sebi enye se bia nyame ye wadom na o aja sebi yese ubutleke way up o pepa nkrofo yi ya na yesamasa na ya pointiwa eno nche say you are the best enti no hu say a privilege ena nyame de sa position ya wadom a u gina ho ama Ghana ena wo so aso a oath enti u gina ho ama o my Ghana na u gina ho na say nipa o disrespect say indictment on the judiciary itself and at the same time what disrespect to colleague judges what sound disrespect Ghana for nyina e de anima e form say enim de na say be enim de enti de ope bia no obetim no position na giska de ope enti mama bamu support good cause no. I know that there are very few Ghanaians omukuta adwempa to sema to the mon trust but the watcher secondary school or whatever no nyama bi sa de hu ya ignore because ebi mo wo ho planet we na yete so na asase we ayete so no tutu te se bi enter omo nka ho bi omo yansa manfo nti o te se bibi sa na wa pie te saman ba ono asama obeka ne bia wonte de owo ni tirimu no a odi wuye no eno ba oba betwro nti no omo de betwro sa nti just ignore it yansa mansem girl bia na me ne din komo me kan last statement girl bia na me ne din komo wia wo kunuti abuchi oti Ghana ha o matu nchen wayere no ho na odidi Akosua se watem no chese mebusa na ho nsem no ontie nko akire se de o kan ti wa block na adwen se de na da na ohun se the way esi here no o maye no politics se lumba ase de
tim say to Ghana for tim say o ma zoom say oba no nya oba no gya ne kunu me wa bema no eba no nyare e na oba no so kwa aba e na bema no so ye masama na oba no so aye fed apoto e na so de letter eba say ye nya o si me nya o na we details we nyina no Ghana for no mo ye sebi tipo nkoso no o mo ntie we o ma block o ma dwen say odobunia na omuka se odobuni no oye innocent me gina babia se onye innocent because in this case no no traditionally kra na mumienu mo ye yere ye oyere panyi ho ayi ba yi one fa ni die ba kokra ma yere panyi no before 1 week and during 1 week and after 1 week no say no odimrika e de dan ni bia ko mama han knowing very well say oba na ma me ni picture bufio knowing very well say court abua kra say maame no enso ye yere enso still onfa ni die mama me no na Lumba estate ni nyina no onkoje letters of administration proud to ye ready well no na wa manage bibia ma han it shows the intention of the girl nti obi obeka say Lumba na dada girl no bi oboa Lumba and dada girl no me sure say Lumba ma girl no hu say waware because last stage a Lumba gina stage ne birthday no obewu this year or whatever Lumba say me yire a matisika ware na Akosua sewa me analytic guy omopom mfa ye anko hege nanim se ge no bu mfa na ni to ahwe Lumba e stage no a se me Ghana force me boa omusanko video no mo hege nanim me I saw it on the face of the girl omopom hwe 1 week ne nkofo be che ofie no mo hwe girl no dimina ene yase na hwe ge no sun ye free bi AI detector your different brands or back be a friend mood me omo de share girl na nim on the year o suni year say faker e be chige na say ne rare mood no na ni age na say ne ra ho a e be chi no this are all cause you betima yusu e dey investigation kra hu say ade there's something fishy sabi Akosua Bempomaa onya kwala Lumba nwa panyin no yesi ni fani kra mpo be fa boa to boa na ne na si bibi so Tiade na Ghana ya di abro o ka ho bi papa ka ho te bibi ni wa omunye nanka yenye investigation kra na edin to din e kire se de mo ye no legal wives monkoso na kire se bibi ho ankrofo de sie Ghana for na bibia so ni ho ebetima kata forever because darkness be any ho our shining light da ti o de me de manu be sia na me ye se me ko ya that's pa ya mi shira yeah enti anti secha mama me jeje mrema na okay mama jeje mrema ko se jeje secha de wasema nana na wa anti Akosua bere ana me de nyo ne me ne wa okay me you wadi o na me do na me da na you wadi phone kura me ana ehwe ho wote ya onsanka o letter maka achiro na you wadi me nyanti my love but you say bibia boko Nyankopon adum na wo so ya Nyankopon adum boko ai mani odin ka say na me mo na baso ya dana sipa oh like my feeling rough I had there ya mishra no da botara kan okre oh pepe ni pase bi na ihia no o man mu enso na de ne space said de wo boss ka no akwata say wo ye judge bra we betimi aye judge 100 billion times than no man nyamishra wate baby anambia nyamishra what the nokre ato de said na man we na second you know di asem na ompa che o papa we ya o papa we ese sa na oyo yes what me di asem konwanko a na wa di asem na wa pass judgment or the verdict na aba konwanko a o no that's too oh Ghana what woman we na papa ni di so was petition o on the 15th na osha say president sign say oh say petition 1 GM2 na on the 15th of July, MC 26 was a sign of dear we and July. July. No, so ufunu, umpa to me wa. Otana si eni o, ene. No, so when him the banso.
Papa woni mi shebere. Ene ho so mi shebere ma me why. Hey. Mo hwe yi oni nyame wo ho. Osoro ohata ho hwe mo. Mo. This so yeah day. Mama will be so asemo. O see judge dey day. Before obi asem a wadi kan di aye petition no. Nipa no say asem no wan court obi. Dada o ready ayi na pe we na obo de buy na. Bandit no. O ready a ya bo nkrofo ni di a omo nyina ya absent. Aso no wadi. He was able to pass judgment to ultimate the verdict na buy. Emma they back they were winning they were lose ye. Yeah, na nipa na antiase no osesa abran kwa no nu dem. Ya chi na atu the other person na chi na atu. Antiase. Yi no kura na wanya kwan afa lawyer ama na ko gina mu ama no. Enso odi asem no. Otimi di asem no. No petition ye na odekoma president. It was on the 15th of July 2025 last year. Na president hwe when almost sign say men kan say no ho sign ana say ente sa no mu jai no and na petition no de kan Bempomaa ni enti wo dey imagine say papa die na ode buy yo oni de wako school na wati ma petition omo mo de da prison hiafo ma de enye bini afa ni nsem no enye bini enti o person o kan o de wasa me court na wote na nkan na se wo ni sika sign nyasa ya do be ko nti di kofi ni aba yo eja ni aba ebi a woti bia nyame won hira wate enye nhira papa ne boni so ni padoma odo o matum be bu o munyina so akonta tene papa mu pa dia na hu so na se ne boni so na obi ni pa obi innocent person dem sua papa eni abos eni atrim Sheye na adwensa kira ohwe enchenti fabi wate fabi no waye bone enye ye maame Bempomaa nko ane se waye ye bone oni yenye ye nidi asemu ye chi no waye ye bone so wo ye wudini papa no onye wudini anka woka so obi nkofa 2 billion mera within 1 hour time Ucha, yenu bi na yeto aye kase oh odi kan judge oh ya ade obi na frey no o plan yo no obi na frey yo oh woni mu dada aye sise ya aye da o sise so na adwuma obeyo omo ayi bi do obe dada o check o na adwuma wo ye sa de o hu strategy what now sise me begin me de ayi ni ba mu o mo ni age within ayi ni masa frey without the lawyer yeah, so when you wo papa, who say udin adi aba no aba. Ya che aba. Eh papa, we udin ni wa aba. Enso wa ye. O ye pa mi ama. Obi mi amfo nyina ya tane ne fo abone ni wo mo ho beba court da wo ho. Obusuam tane ne nko a. Oh my God, na mu guasesem pani. Papa touch. Exp0se. Na mi shira wate. Now de ma Bempomaa da wase. Kakai. Even crow bitimi this can buy ye. No wase usay dwane ye. Udwane wo kranka ye senke ye udwane. No want to yes ye too. Usi ni pano ko fisi jamla. Sister, what my dear say akwancho mufo na ye na wose ye nyina ye kogu Ghana na ye demonstration wo man nim e ama ye mtanyi fo o ma fa ye fo too much matopa ma jeje fancy answer anti wo de na chen fear and panic bi wo die wo si ni panic fa sika se mra odumfo bi ti idom no e de baa ya wadwane wo na nke se ye chew wo ni se wo strategy wo didi obi ade o nti we no sa plan no yes obeye also boss na kesi na adwene de oye no ha me hu ne sa sesa na oplane eye na dwuma na we ne tu abede adi no wonse ka ma Bempomaa asem ya bank ni pa krenso ko ameka o ko ameka wase brand so what say lumba de no so wow adi papa we woni guase
when ye woo, would you judge? Wo, who be woo, would there some nobody, did you ever two was a captain in him? Wo, who flew her, what may be a boy also, wo. The way I'm out, I shall be baby piaba, or more women be or more than about. Saving grandma Danny and ye being crowned, come why you me, no, papa, dear, who came a mabrin, Pamamu, the Exp0se. Yet, when yet, we didn't papa, but a Bempomaa the day and one Bempomaa the day and one more. Quite fast, so yen on a real phobia, only near frame or penny me in Marche. Wait me at Nassau, I may own with. I will be woo, questioning him, what papa will get away that way. Was first to say, your boss a can. And in the evening, I know you're a bane and I finish a shannon in chance a day, or 10 times that day, she knew. What dear woo, copying any mushe, so you do question any mushe, or when you may be sure.